Haji Abdul Rahman Sayuti Jamil, Alamat Jamil, penanggung jawab Batas Teguh, tim manajer Isti Harira SSI, pelatih utama GD Aprianto, koreografer Nasrul Nabi. Tema dibawakan The King of Titian Trust. Komposisi pemain 9 orang, official 4 orang, total keseluruhan 13 orang. Section leader, sudah siapkah tim Anda? Dewan juri, sudah siapkah Anda? Silakan, Anda mulai. Oke.